malo mo lele pia malo tante oke ahon koe ke live ya tu pe o koe nga foki koe kona moni o kula he live ya e vede o ku ospolo ka to la ko ke firma na veve ka ko hinga koe a kini to hosi o ku available at ka to koni ko hinga ko le atwa ye sai ko au ko ku rifani o lava whakahoko pe ko se ai mono a o os mahina pa te lava whakahoko ku rifani ko e ku kore atu na aku ka ki motolu na mo whakalele ha mo uchama pe ko gifting program whahinga me ape o ku mo whainga taa ia o whamai o whetu utaki mai te lava o atu ki motolu ai whakafofonga ta e totongi whakalao ke ne hanga whakamatala i aka ki motolu ho mototonu pia ke mo mahinoi ko tribunal o kui kai ko ha hopo ke pehe ko hopo criminal ko mo wo pe o alea me whakamau pe ko hae mea e hoko atu ki ai ka tau pe ia mo commerce commission ko mea tau pe sai o ku ikai ke fie ma uia ke whainga taa ia ha orea mai ko te ko lahi o ku o ai nau whanki i live i mai o a o ki he mātu ko inga ke ai ke whai mai live i moni pe ia na e tare silini pa ko ke ufuhangati nai ha mea ta na o stalatu pe ki mua ka pau o ku ke vahe pa ke vahe hao mari pe ko hao whanau pe ko hao whae ko hao tamai tu whewhine to ko ua ko ilo pau e aho mo family alu le to ko taha ko yake ako silini he ko silini ko no ko whawhake kakai ko silina na hu aki aya o ato mo vahe ai sai which is okay mo awe ko i wa o ku tapu he lao ke hanga haataha o laivi ta e mau hango fua whanongo kakai katakie o ku tapu ke hanga haataha o le kooti pe laivi hatalanoa whaka tribunal ko kamene ke pehek fufu ino everyone has every right kene privacy he ka pau e iloi ko mo ua pe akulava ngawe popula ko iai ko mo tolu ko ena o ku he ko hinga ko osma o ya o clip mo me ako to kon be ka mo tolu ko whakapiko ia he ke mo taulau me ka whakasisele ko me retire mo family ko that's all it is ko me ak fie mau fetu taki mai ka te au heni ko hinga ka arrange au ke mo meet ke hinga ke sale i ko whakalao ta e totong ai mea o totong ke whai mo mea ke ai he whakahela ko ka ainak ai ke mo wiri fia ki he whakasesele o kusai e ne tokoni kai upsai ka ku ko vihange ko e ni tala mai na whai e hopo pe kai ke lea toko taha hopo e tok ilo he whakamau pa toko taha ke hei o alato lea pe tokua na e pehe rewa na ne authorize o ku tapu ko pau ke o mai hataha whakaton lea ke whare hopo pe o ku osi ata osi mahino certify ke whakaton lea i whare hopo kwa ke o mai no ia hataha o ku ikai poto lea whakatonga ikai poto lea whakapalangi ke ha o whakaton lea maha taha pe koe mea ko uhinga ke ai he ko mai e whahinga o ko mai ki whare ngā ue i he aho tople lulu me whalaite ko fia maa mo mai peke mototongi moto ka whakamore fua e au ka koe koloa ke iai ha mo iloho mo totonu pia mo ofa mai ko mea pehat ke mo mai o ka wai he maa ua mo silini whaha mo rifani ko mahina pe fia ko mo mau pe koe ha pe la even to $1 million mo lava lelei pe o mau ai se ni te koe ake whahi o mo rifani ka mo ofa mai o whetu o take mai o te mo CEO o tangi takai holo mea waste of time he koe mea ko whapiko ia o ko mo ua peha whai ku ngāwe mo taritari pe koe haan mea o tala mai talo e kuhanga aia te umea kia te ke alo hataha whakailo te ke a mahato ia loia whakapiko more time ka koe mea pe ko fie mau ko mo tolo kana ku whaingata ia ofa mai whetu utaki mai he koe ngā o koe kaike o te ke nofa koke ke iri fia mai ha pe atuko ai whakamā ai he ko fuoloa ai ko whakasesele
ko vare whakasesere. Ta ko hona mo ni mo ofa mai, whetutaki mai ka te ao. Peko mo tolu ko o kuia ha o mo seniti, even ka pa na mo ua, ko mo ua tataha ka mo tolu, mo whetutaki mai, sange direct kat mo tolu, even to na kukawai, direct kat mo tolu to tonu, o kukai ke te whakavei wa ai toko ni, Nga koe mea pe ko toka ngātu ki ai, ko hinga, he oku tapu, ke hanga taha le ko, te hame ai whare hopo taimini, o kui kai ngofua te ke mau hao ngofua, pe te ke apply, ke mau hao ngofua, ke whakahoko mea ko ia, Koe tau tu lewe taimini, ki lawa le ke mahi no, atamai lelei, me atamai koe ke sai, ka koe mea ko whia mau he taimini, and, mo whetutaki mai ko hinga ke lawa toko nea ka ki mautolu. Mautolu ko whakalele ko ne lulu, o atake ke whakalele lulu, ngofua. O kai ke ngofua ke ova, ho o whakalele lulu i he ni mamano. Ko hinga mena i ta ofia e ku lulu mea lele, ko hinga na os whetutaka ngatonu pe, pe tala mai hanga ton kau, o so mai mono ula i pepa, o kai ke fie mau, ke hanga o aiha o lulu ova ni mamano. Papa ke ova ni mamano, sai peia, ai peha mo mea, ka ke mana tu i tānaki. O kai ke ehinga nia ke mo lulu pe mo tohe ova e ni mamano. Ka oku ngofua ke aiha o lulu, o kai ke tapu. Ko mea be ko whima o ke whama ala atu, he kulahi e na telefone ane po mo e mahara toko wha. Ko inga ka whinga pe ke whakamatala ka nao tolu e nao totonu. Ko ke winga e nia ke pehe na mo wo pe au kao mo au he aieri pe aere ke whakaeha wa i pe mo ui. He toko lahi, ko ia ngawe ake kakai ke whai ki ilai mo whakaeke eke. Lotonga ko ia o si bahe whanau o si bahe whamiri i loto. Pa ko mea rewa ku hoko mo ofa mai. Mo whetu utaki mai he ko hinga he lava totongi. Peka ke mo totongi mo tolu ai o mo mau whare ko ni te whakahau ko katoa paka totongi ea. Ka ko hinga atu ke mo whetu utaki mai ke ai ho mo mea. Ko e katoa rewa ai hako ai mo whoki peo scroll ke whetu ke ku mea na ostukua nge atu. O ku aho whaiai e kui whani, I'll keep to that. Ko whakapiko ia ha tēnā whatari whehu i ka hai. And I'm still blocking everyone. O ko mau ai mea pehe mai mau taimi. He ko osmahino ka au, mau ke i mau pe hingoa mo e paanga mau of ka hai he kwai ka ngāwe ha abale. Pea iyo, ko mea pe ko whe mau me loloa. Ka alo wha e ku teu ke u. Ko ka o totongi alo hori te. So ke mea au ngā ko koe seniti. Ai ki sea taha. Ke mau mo uiai, tukuanga rewa sea toe, ke lava, totongi e kuifani, whakatau e umea ko os palani au ki ai. No time ke waste, ke mea mau taimi, get on with our life, Ka ko o whaat kau laka au ai e ki mea kona ko tukanga ki ai, Malo au pito. Motelo me kau le kai. Ko live ai pe me kau ulu feke ka ko ni sila ni kai paanga. Kau te volo ko ni kai paanga i ka kai mo. Kau tonga ko ni sila ni nau kai e iwi mo ka ka vai ka kai. Oh yeah. But yeah. Hope you guys are having winter now, Momoko taimini Amerika. I ofa tu sis. Tok eva atu time. You take care. Seko ose ki birthday a mami. Na ha pa nena mo na tol ki ai mo. But we all good at home, E kulahi o whakapiko mo o huhu ka ho lo mo atamai mo ko mo utu ai ka kai tonga O ia. Pupifine kona ko piane mafile o save. E ko amo whanoko mai ka kai tonga i mamani Pupifine kona ko piane save. Piane save mafile o save. Ai kona kono hange mano fulongu tu ka fulongu tu kona ne I don't know follow ha me au ke ton ke ne follow.
piane mafileo lai o hu tai mai no lo ko fine motua kon ko piane mafileo he ko kakai tonga ko piane fa na male to fitu pe a pa ko kakai pa ko fa na ko ni ma ko to fa na na fo tu e pere meni ni usilane wa fe wa taha tau talano pe mo oni mo totonu ko ki ta fe mau ke tau fasitu o ko ki ta fe mau ke tau whakamata la mea ki mamani o ke totonu mo oni he ko kakai tonga he ko tau tu e tai mini tau fe mau pe totonu mo oni pa ko ke a tau ia pe te ki va te me a tau ia pe ko ha mo mea tu ki ai pe ko hai kakai mo wo tu ki ai pe mo tu ka sisu pe mo tu ko mo fai fe kau pe mo tu ko mo family pe mo tu ke kau ulu fe ke ko ni lulu paanga mo ka ulu fe ke kai paanga kai ha paanga ni usilani okay ko me ko tau no foi ni usilani o ia tau lao ko foi me ia ta ke tau ilo okay okay tau lao pa mo mai leva ki heni o mo ke mau mo pepa mo no fo over leva ni usilani pa mo le mo toli ai mo ngai on of over mo ngai me ko ai kakai ko no ke fai lulu paanga tai no fo lao ni usilani tai no fo lao visa ngau e tai no fo lao hata pa ko to ape okay fai ko na lulu paanga pe mo tolu fa mo ave mo tole fa mo ospe me mo pere meni te ho kat ke mo tole ka lulu paanga ko na ke mo tu mo tolo mo tu mo yai oya ko kakai tonga ko ni o lai mo whakapiko pe a mo te lai mo kakai o kuna hu mai ke toko ni o te lai mo whakapiko a mo tolu to ai pito mai no ke ata kata okay tatali ko ya mo sio mai le ke live vi ka tau ki tala noa na to ose ne sio foi live a piane mafileo mahalo ho wa ne tolu ne foi live ko ya pe a ko foi live ko na piane mafileo foi live ko na piane mafileo mene me alele ko na mo ne te nga uli ko na fai ho wa ne tolu me ya ko piane mafileo ko fifine whakaidifia fifine whakaidifia he whaunga he paanga fifine whakaidifia he whaunga he nofo mali pea moi fifine whakaidifia he whaunga he palo palema kaunonoa pea moi fifine oku aluholo komo uto holo ke kakai o pehe koe oku ne mau e tapa ko toa pe ai poto e fifine kono ko piane mafileo save o maku os mo me ai peki ai ko skema ko eni na ne fotu ko fifine ko eni a piane mafileo ko fifine whakailifia he tapa ko toa pe he ko fifine manu fifine siokita fifine lotuloi katolika o ku katolika piane mafileo pakapau fanong mai ne patele a piane mafileo kationi fatukala pe ngai siasi pe ai ngai katolika o ko mo fanongo mai ke live ko eni mo tuko mo fanongo misa ka mo tuko leva mo fanongo mo tol ke ngai siasi ka mo fanongo mai ki heni he ko CPN ai katolika o ko le atuen ki ai ko CPN o ke he holo mamani pa mo uto ai ngai te volo atamai ai fanga te volo ngutu ai fanga te volo toko tako ni o glue holo pe o kai ka ne tua o kai ka ne kete ko fu skeleton holo pe o fra uli live holo o pu holo veve pe mo tai totonu alo pu holo ai veve fie pe fie ha o kai ene pisinisi o kai ene construction vale paku wa fi okay ka pa fanong mai patele a piane mafileo o le tau he sipiko eni if you're listening to my live pe ko nga ilo pe ke palangi patele pe ke palangi pe ke tonga patele ka ko live tiun ka ko e piane mafileo pa mo sipiko eni a patele ko le tau he piane mafileo ko
Koe ki sipi koe ni, a koe ni pātele o ke tauhi a piane mawhile o. She's nothing but a scammer. He? Koe whiwhine eni o tae whakalao ke community a New Zealand. Pana ke koanga ilo pena ke hau ke whonua koe ni ho tau whiha piane mawhile o. Pena e mau ho nofo whonua he whongai ha. Pena ke alo mali moasiana ke mau ai ho nofo whonua. O koe koanga ilo ho tuunga koe ko ya. He koe ka ime koe shini awia. He? Ka tau ai pe ke tuunga koe na e tau KCE. E tau nofo I tonga. O koe koanga ilo pena e nofa piane mawhile o masiva e ne mo ui. Pe ko hai e ne fae. Na ne hanga o faele I ma piane mawhile o save. O maiki ma mani. He? Koe ke whai halau ia ki ai. Koe ku lea atu ko e ni. Koe ngā o sio, o ku wawe pe taimi ke tau ki ai whanga aue ke whine motua koe ni ko piane mawhile o save. She atu ka mō tolu e blaivi, ke kau tama koe na o ku mō kei whetu taki ka piane mawhile o mō ave ke e ku ngai hopo koe na e whai koe na pa mo tokotā koe na small tribunal lo, pa mo tokotā koe na ko Priscilla Sateki. Na e whai he aho whalaite mako weekend e tolu. He? Pa koe na nau te tu atu pe e kul hopo ko ia mo tribunal lo, pa nau tu ko ate hopo ko ia ke mausio mani. He? He ngā ko ulaki hopo to uluakia pa mo small tribunal e whenga koe ni, e ku whenga koe ni, e ku mo one mo totonu ke pule anga New Zealand pa mo tolu koe na mo ngoto koe na he perimeni. He? Ai ki lea o koe ni o ko lea ka mo tolu. Ai fukakai e taha afe pe koe wafe pe koe tolu afe New Zealand o ku mo ke tangutu pa mo palopalema fuluo koe ni. He? Pa ko piane mawhile o save koe kulupu whai he taulisi ke whonga he perimeni. O kai ko ia kakai tonga? He? Ko ia, ko mo lea tuen ka koe piane mawhile oe. Ko stua tationia Fatukala mo ne loya, ke ave koe mo tahamano koe na utotong e loya palangi, ki fale hopo, koe ngā koe defamation of character. He? He koa? Pana e tok ose ne utake loya, koe ngā koe live mai o pehe mai koe, o te gai, ke whanong koe ia, kaku loya. Pa koe ni ku talamai loya, ne asliat pe ne tohi ka te koe. He, tuke talamai veve, pa tuke pushiti mai, because I don't give a F about you. Okay? Pakapau ke live mai, mo sio ki heni, he? Uafe wataha, whakotu e piane mawhileo, mo ne foi whanau, ko hena, mo Anastasia, pea mo ne manau mami, pea nau whakotu e nau kulupu pere meni koe kalia moi ofa. He uafe wataha, he? Ne os whakotu e piane mawhileo, e ne kulupu ko yu chama, he uafe, malo wafe wanoa I se pitema. He ne fale koe na koe internal affair koe na he lempi drive koe na mene kau. He? O kai koe mo onia kakai koe na mo ngoto koe na he piane mawhileo mo ne kalia mo ofa. He periment scheme. He na mo walki lempi drive. Pe hange piane mawhileo o tuku mai kau security. Ke ngā ke hange kau security o tuli mo tolu ki tua. Koe ngā ko mo whe mau ho mo refani. Pana mo wo ke lempi drive o tu wai ho wai nima mo wai tolu mo wai fa uha mo la a o mo hanga tui mo ko mo fifine ko ni mo ngai uto mo ngai atamai. He? Ke kai ku lupu ko ni kalia mo ofa. He? Ka kai o na ka mai ka o na fe mau ke ave piane mawhileo ki fale hopo. Hange ko vai ko na ko sifa. He ko piane mawhileo. Osi ko ia pa taulele mai ko eni o asea te UTV ai kulupe ua tolu, he? Tau tala noa pe ka piane mawhileo, ngutu loi, ngutu kape, ngutu kākā, kai paanga, kai haapaanga, tai whakalao, tai whakatex, tai whakatex liability, tai whakalesisita, ene ngāue ko toa pe une whai New Zealand. Okay? Osi ko ia tala mai piane mawhileo ka au he ua afe, ua taha, e tene kumi mai ne ki loya koe lynch. Ai koe na ko hanko whakapipika te ne live au nimo ne ki receipt koe na loya. Mo sio ke receipt e loya, o kutu mai ki lai pepa ya kawa mai a ho mo ngai mea ko ya. O kai ko ia piane mawhileo. He? Vale skema, vale kaka, vale puaka, kai paanga.
Okay? Patapa o pito ke te tala mai o kou whakasesele, peo ke te tala mai. Koko e peo ke whakasesele. Te ave pe koe ki whale hopo, pea moi Commerce of New Zealand, pa moi Tripolo, ke unga pe ave moi mau loya pa langi koe ni nau mau he aho ni, ke ave koe mo o whanau, moi tapa kotoa pe ho pisi nisi, ke tapu ni e au he taimi kotoa pe. Eh? O se o mai ke whaunga e whiwhine koe ni. O ke loto e ke te ia tau te ata mai yangi o te poto kakoia pe. O ke loto e ke te lea tata ke whanga, ke famili ai no pele mo tu i kakoia pe. O ke loto e ke te kape atu ataha ki ai mea te tapa kakoia pe. O ku loto pe e ke hau pia taaki mai famili, taaki mai au. Nei toho au he tau tahao no he futoko nima. Nei whakatau o kusinoi Amerika. Nau mihi mea kona. Ko hai puaka tau ko koe, ke hao lea taaki au ki mamani, he whaunga loi mo i koe ni na ki whai. He? Vale puaka. Fufifine kona ko piane mafileo. Hau ko kua pike tafuhu. Hao tala mai ko fofonga mata o ko whakasesele. He? He? Lea mai ke whaena, whae lea mai fonga toto. Vale puaka, ko koe pe mo whaena mo mai se puni siliva. O taaki mai e mamani. O kei goia, tau alu pe tau tole toto nu. He nei li mai, taimi koe nei taaki mai piane koe ki mamani. Nei li mai kakai e na uposi, me wafe tahiva, whiunga kau pa mo se puni siliva. Pea nau longo pe awia, mo ungahi information ko ya. He nei keike uilapa koe mo oni whakamatala mai koe nei si kakai koe ni, pa koe nau lea ni na nau pe mai ka te au. Ti on li fatukala, o ka pau e te lea atu a piane mafileo ko mami, pa ke tu hake ungahi mea koe ni. Me wafe tahiva. He na ke lea mai ke kumami. Na ke taaki au ki mamane YouTube. Koe nau ke tu pe e kai uto. Ai fu YouTube na ke taaki au ki mamane he pala kutaha. Ai ungai fonga au ke tau whe mau ke whai ke tau whanau. Ai toho. Ai ngai fonga au ke tau whe mau ke tau o popoi ai prostitute. Ai ngai fonga au ke tau tonu ke tau ngai ke tau whanau. Ai mihi mea kona. Ai foi mea tolu ko ia o kumau inga ke society mo ata mai ai tonga o koe ke tau whe mau ke hoko ke tau mo ui. He? Poko mo ui ko e ni piane mafileo e ke lue puno e kumami. Pe ke lue puno wow. Ko inga ko taaki mai whai ko ina. He? Pe ke lue puno e whanau a kuia o kunau ke lofo lelei pe tamalahi, ke tuyo tua pe taki youth he Methodist Church, pa nau ngahi au whanau ke na fo i lole, na fo i talavou, he? Kili maa pe me la e ki lalo, he? Ke a pelia, he? Ko koe, na ke whawhanga o whanau a ke kaihaa. Na ke whawhanga ki nau tolu, koe ha mea mo laivi mai ai, ho mo ukoloa whakaha moa, pa na pe toi mai ho whanau. Ko ha mea ke mo asi mai ai o laivi mai whakalelei ho mo koloa. Ke mausia te kakai ke ki whanau ko eni nai whawhanga ke piane mawhileo ai kaka. Mo whawhanga ki nau tolu o whakatau api he funga iwi mo kakawa ai kakai. Na nau lia tu ko mo kulupu ko ena koe kalia mo o wha. He? He koa piane mawhileo save. He? He koa? Ko eni ko talai piane mawhileo. O ku tala piane mafileo khala e kopo ko fa try piolo. Pa ku tala piane mafileo o ku tuai e ku ngawe, eh? Oia. Vale fie popoto, vale kai hapaanga, vale skema. Eh? Fufifine kono ko piane mafileo. Eh? Ko ha mete aluato e kakai ko mo tolu. O mo te o whaiha mo ki launga. Ka
tau ka o ngai kulupu peremeni na mo ka wai ke fu kulupu peremeni koen mo fu fifine ulu feke koen kopiane mafileo. He why? He? O ka pau mo fie mau hatokoni. He? Pa mo mai kau. He? O tu mai kau. He koe tau ne taha pa mo mahinda tolu ek whenga ke palo pale ma koen e peremeni. Mo e uskemi koen he tau community. He? Kona kutala piane mafileo kakaitonga, he? Mo wange ki ai, he tene kumi, tene tokona ka ki mo tolu, ke mo wo, o hopo mo ai tuai piwo lo, ko mo totonu mo oni. Ai fu skema ko eni. Ka koe, pa tene o mai leva o mo loya, o mai lewe piane mafile o mauloia o tai totongi. Pa koe na koe fulu feke na ko piane mafile o kai paanga, kune te tala mai ke community tonga, ke mauoange, o inga ten hanga peia o totongi o mo u expenses, ko mo ngahi loia. He? Mauo ka piane mafile o, save, ke unga ke kata ea te pule anga mo tolu. Mo wo ka piane mafileo, ko inga ko ene ki kulupe na lynch, whakaloia. Tēnau hanga fofofunga i motol. Hau lewe ka kaia ko ena. Na nau hopo ko ena a whalaite. Pa te utu pe awia e ku hopo, ki mamani, ke mo whanongo mai ki ai. Peke ke awia ka pau o ko mo ua. Na sta mai pe uloia ke uto ai live ko na mo try pivo lo kau ke hopo. Ka ko tanga ke loia, no. E ke to e au. Pa ko na ko piane mafile o na nga lau nga mai ko inga te mo ua. Ko inga ko kutu ha ke ko na hopo ko na he. Mo share mo tole hopo. Mo share mo tole hopo. Pa ko foi hopo ko ya ko hopo tu o taha pe ia. He? Ko ko stala mai he referral ko na try pivo lo ke o whakalele i tio ni fatukala. Alo whakalele e hopo, mo i kakai, he whakaloaya i hopo. Pakonu ko si whai e whakalele i kakaitonga. He o eki hopo kona taha kona na tu ako live atu, ke mo pōpula ki ai. He na u whai akpeu ki atamai pia aku, ke full out e nau fō mumo i whetu ke mawo ki ai. He wawhet ua tahai ti se mamana e hokai ungai mea ko ni full out form ko ni. O kwa ka loe au ia. Pa nau pe pau fai ngofu pe ke tohi fo pe na kai ka kai ko ni peremeni pe au atu pe na fanki VCT mo ngai mea ko ya ka ko we mai kau he ahoni o pau ke te fa fa lele ki ai ke full out e form ai ka kai ko ni ke alo kumi ha loea ke ne hango ai binding contract ke nga ke ake try pi wolo ku na asmahino mea ka katoa ke fa matala ka kai ko ni pe ko hai fo nga na mahe ni ai mo piane mafile o. Ko hai palo mesi na hang e piane mafileo anka nau tolu. Ko hai fonga na mo kai. O ka wahi ngai mea ko ni ko inga ko tu hake piane mafileo ki mamani ene platform mo ne sistemi. O ne tala ke kakai mo li mai ni ma Afrika mo maho mo ni makilu. O kai ko fonga ya piane mafileo. Ho ki fie poto ko na ke te holi mai ko ka te au. Fo ulu feke kai paanga. Pake nofo ko ya hena piane mafileo, mo i kakai ko na mo kei o koe o puno watu ka piane mafileo save ulu feke ko ya. Hange ko kakai ko na kei o ko puno wat katilila ko na Amerika. Keep praying, keep puno ke kakai ko na, ya. Mo wo pe o kei whakapapai pe kau kakai kaka mo mea, mo tu ke o lunga, ko na tamai piane mafileo fu ulu feke kalia mo o fa fika fa, he taulisi ko na komresi. O tamai fulu feke ko e ni, ke moanki ai ken hao toko ni, ai ngau e kon o ko whaia e au. Mo wo lewa kakai tonga lewa ko mo fu tui kona ko piane mafileo, ai fu ngutu ka kona mo tala kona ko fifine tonga mo o ni ia, o kune toko ni e society mo tonga. I'm telling you today, ko fu kakai tonga ko ena all you Tongan people, kau ulu feke mo mea, ko kakai you're nothing but a scammer and a fraud.
Hey? And I'm going to put you all one by one. If it's going to take me 5 years, I'm going to complete my 23 groups. But te ave kato katoa mo tolu ke try pivo lo, ki he komwe si, ki pili sone. Kau mo koe ofa si asao. Eh? Pau ke ke atape nau kau ho ngai kulupu, bo ngai mea ko ni ka ko maua wi evidence, maua wi screenshot, maua wi proof. Pako mea fe mai pule anga. Pako te maua wi ta edifia. I'm gonna fight for my right. Pa te ke pe mo tolu, pa te taaki atu pe mo tolu, ko inga ke totonu mo oni ai kakai masiva. Eh? Mo ngai fonga ko ina tupu ai mo tolu kakai tonga mo longo. Longo pe mo tae totonu, longo pe mo sio pe ke kovi mo ha kai ke longo pe. Ko na lea ma piane ma fileo. Ai fulu feke ko ya ke mo wangi ki ai ke hanga tokoni mo tolu ke tala mo totonu mo oni. O kapau na mo kau hakulupu yutama ba pere meni. Mo wole va kalia mo ofa o mo tala ke fufifine ulu feke ko na ne kai ko mo panga ho mo mamahi. Pa mo wole va talanki ai te mau ave ko ki plisone mo komwes mo try piwo unga ko fifine kai paanga kai ha paanga ko si okita tai ofa. Ko ia kakai tonga, he? Ko ai mai ke ha ho mo fu tonga kakato, he? Pa ko ha mea ngō katai e kuki tonga hafe, he? Ko kutue tai mini o koe ka pālang iau ia. Ko kutue tai mini ko fu tonga mo oni eni, o tonu ke tau. Pou ye ngau e ke totonu mo oni, pa tau whakawhetai o kuhange o tua o mai. Haivi mo toa mo kai ke irifia ke ngai mea ko ni o koko ini usilani ke peremeni. Mo ngai mea kon hoko I Amerika mo Australia ke tongi tupe. Eh? Pa kai ke irifia tauia ka taha. O kai ke irifia ta ka tilila. O kai ke irifia tauia ka piane mafileo. Peko liwa manu. Peko fale ako pepa. Peko hea masi. Fu fai fekau toho koia. Mele hea. Ngutu kovi. Lau o tua, eh? Na mau tala pe ko tapuaki o mo ngai platform o mo ngai system li paanga ko ina. Koe ko tapuaki ya. O koe ko tapuaki me setane. Pa koe na mo kei fai pe mo peti ko ini, kei fai pe mo hyperverse, kei fai pe lulu koloa, kei fai pe mo uia setane. Pa te mo ngoto kotoa. Te mo ngoto kotoa, he kusanga o tuata po aki aki mo tolo ai lau mali ai fonga kaka. Pai tata wai pe o kapau mo fenga mo tolo ia ke mo te sai. Pe te mo te mau ai fonga o fa, mo fonga tai kaka. Ka kusanga o tua ia tapo aki aki mo tolo ai fonga ko ia. Nai fai lei pe mo tolo ia fau pe o tuata ke kaka pe koe melehea. Pa te kaka pe koe piane mafileo. Pa te kaka pe koe hea misi. Te kaka pe koe liwa manu. Koia. Koia kakai tonga. Eh? Cowards. Eh? Alu lewa mo tolu ya koe na oku. Mo tui koe na kamelehea pa mo piane mafileo. Ai fu kakai tonga full tonga koe na coward. Kai paanga, kai ha paanga. Pa mo wo lewa katoa lewa koe na kufakahaa mai he fulu feke koe na ko piane mafileo. Dai nai live ma piane mafileo he before o ne tala mai. Koe kakai koe na mo kau he kulupu yu jama, pa na mo hanga whakatua yu jama, mo e kulupu e meni, mo mai ke hanga refund atu mo tolu. Ke o ato mo paanga ke mo lava vahe, ai kakai koe na ngoto mo ngai waka. Pea nai whakamalo atu kia mele hea, whakamalo atu ke kakai ske ma, sei la peti mo nau tolu. He? Ko fe live ko ya, na tala piane ke mo ate ka ulu feke ke tokoni mai ko mo refund. Ke tokoni mai ko mo refund e blave refund ne kakai ko no ke tali refund. Panga vale, panga vale. Pe panga kakai tu setane, sai ko mai ha ele mata o eki, ke ha eki o taaki mo tol ki hala. Ko malo ia wi kakai. Pa e ke mo ua wia he.
te tuku pewe ki hopo ne ngo pe na ke mahina ki hopo he mo referee going his small try pi rolo mo fine mo tu akona ko presela setek o si ala tione fralele makatatoa he o si ala ahon no mai loya palangi he ko ka tonga mo se mai ke mo se mai ke ko me ai no tala mai loya ke hanga whakalele i. Ai hopo koe na pesela koe na nai whai. Te walu lewa whakalele u mea koe ni o tohi o whakamatala e pesela e ne hama, ne hana e kawai ke lupu koe ni mo mea koe ia. E ngā? Koe ngā ke awe ke ne whale hopo. He koa? He koa ofa pa mo tolu koe na kau tolu se si e. He? Koe ia, nai whai hopo e whine motua ia koe ni. He? Nai whai hopo e whine motua koe ni. He aho whalai te. O te mo loto si mo tolu ki hopo koe nei taha. He kei lahi pe taimi e ke whai hopo. He? Koe ni koe aha whai no me e hopo ationi mo melehea. Ok? Mo sio mai. He? Pa koe ni nei te mau mai pe ai ki taimi ke hopo koe na aposela sa te ki. Ai koe na mo lau koe na te mo uai mo ngai mea koe ia. Koe aha tā tolu koe na o mahina katu me e te alu pe pasela o te hopo mo try pivolo pa koe foi hopo e ko ia e osi mau e me akato fe mau he try pivolo ke o fai osi mau e totonge loea osi mau ai whakamatala mai loea ke ungahi sisitemi ngai fu contracti fu contracti lo yen ai tolo se si mo si o mai ki Koe ia patisa mo tole tolo se si. Mo se o mai koe ke saine contract ia koe ni. Koe ke saine ia mo me. Koe ngā koe kau kā mo kau a fi paku na woko mo uto e kakai fo ngai contract mo lai pepa loi. Lai pepa loi, whakamatala loi. Te mo mau mo nima kilu, mo ta kilu, mo fia, mo miliona. Whanga fi paku. Koe lai ven ke fulu feke koe na kopiane mafile oe. Koe lai ko tamai gloya, koe lai koe o lai vi mai o lea mai kau. Moe ku ngau e kono ko fai koe community ke tokoni koe ke kakai koe na ke anko fafao e nau paanga. Pa sai pe lai mai pe koe. Lai mai pe koe pa ke tala mai ki mamani. Na start tu gloya os email tu gloya ka te koe. Pa ko nofo koe na taimini. E ave leva e kuloia na toton koe taha mano o ave leva ke fai mo tahu ki fale hopo. Pa te whakailo aki koe honga ai hoku atamai defamation of character. He guai whake tau lao pe tau tolu koe tange ta toko tonga. Mo na whanki lao fo au koe na ai mai koe na ka afi mo nesi whenga na whai. No. Ni usi lau wea tau lao a tau tolu ke kakai koe na moe fair trade. Ke tau koloa koe fair trade. O kai kakai a we feitu e ke o ke money laundering I mo fraud we kai hapa nga okay kakai tonga pe a kopiane mafile o na totonge ta mano ko ne foi live mai ko na tala ko na toto ho ya tau ta no na hanga whakatau si no ki Amerika mo kakai tangata pe mo ku mau me akona pa ko pole ke gloya ke whakahu ko ke fale o popiane pa ko fe mai ni mamano makoe ke toi ta mano koe na totonga e ke gloya pa ko fe mau ka koe ke totongi mai 50,000 pa te o mai ungai tohi me toke ta ke ngā ke proof ki ai pa te o mai ungai tohi me ngā we pa te o ate ungai tohi me whanau ngoe ku whae ke tala ku whae na ne whae le iau na ke hoko me e koe ni e tolu koe ni o ke wālau mai koe ki ai ki mamani koe ngā koe fungutu loi ko fungutu o ku whalahi pe hange pe ko fu lai mata mo tapa ko toa pe. He koe fu fifine loi koe. Fifine alo palo palema mali. Na ke osi no po whakasuwa pe mo kumali mo so si ua fatukala. Koe koe ia. Pau toki mali le va mo kumali. He taimini. Kana ke osi no pe whakasuwa pe mo ia. Pa koe na ko osi lahi u history o tala mai kakai kau ko o mami. Kau ke lea ta ko o mami. Rest in peace o mami a koe. Koe tau tala noa ke paanga.
Pake mau koe mai no te lea mai koe ke mami aku. He kei mo ui e ku mami aku ia ku mate o mami a koe. Na whai o tuku e blai vi, mo ku ngai mea koe ni whakalao ka ata taaki mai koe ke tafuhu. Tau hange koe tafuhu koe na shopping center. He koe ke uri fia taka koe piane mawhileo. Okay? He ka pana kai ka security, te fuhu au mo koe. He ko sai au e te alpa mohi prisona fo au he tape koe wicked. Ua ke hau whangalo ia. Ko koe te ave koe ko mwesi ko pere meni. Ko koe e ave koe lao ko whakamatala me aloi ke kakai. Pale paku vale a fi. He, na ke poto e whia. Na ea koe fifine koe ni whia kakai tonga. Na ale fifine koe ni educate whia. Where did pa piane mawhileo went for education? He? O kuloe a fifine koe ni a piane mawhileo? He? He koa? O ka pau ia tau whakasesele koko ke whakasesele. O sang ke te whakasesele ka ue kai haivi mo paanga kakai. O sang ke te whakasesele ka e whawhanga ka e whanau a ke haivi mo paanga mo kakai. O sia mai ki e. Whakotua he whiwhine ko ni mo ni ki whanau ai pere meni. He wafi wataha. Alwatu kakai e ke mai nau rifani mo mea. Hanga e whanau e ko ni o kape nau tolu hamoya. Hanga lewa nau tolu e talang ke kakai ke o mai nau re-CD ke nau kup ke nau mau pe koe nau re-CD ke o ngā ke tokoni ke nau rifani. Ko no kei puke pe piane mawhileo a risite kakai. Whai mo wahe mai risite kakai ke nau o ke trai pi wolo whakahu koe ki ai. Ok piane mawhileo? Pake puke contract a kakai. O wate ke alo tutu e contract i hange ko liwa manu. Ke alo liwa manu ya lako e mau contract i ke veve. He ko liwa manu. Ko liwa manu ke fu. Ko mele he aia lele vavene ki kane contract i ana. She didn't have a contract. He? He ko a? Mosio mai ki he. Mosio mai ke contract i ai toko taha koe ne unetala aku poto. He ko aka kai tonga, he? Mosio mai ki he. Ke fu contract i koe ni. Mosio mai ko sekne chapi ane mawhileo. Tatali ke tau ki sio ange. Ke tau ki sio ange pe ko hai whakasesele. Ko hai aku poto. Vale kua, piane mawhileo, vale kua. Nai mau ho pepa no fonuai feia. Okay, mau ha passporti Britania? No. Eh? Na ke hau ke no tau ni ma, na o sitaha o no fonua i New Zealand mo Britania? No. Na ke ako i New Zealand pe na ke ako pe tonga he lalo kua va. Eh, ko fe tu na ke alo ako ai. Alo ationia ako e Auckland Girls, Crema. Alo ationia primary school he, Tuakea primary school. Alo ationia intermediate Pasadena intermediate. Eh? Ko ai ke holi mai ka te au ke tawoa mo au, ai fulu feke kai paanga koe na skema koe na kopiane mawhileo save. Mo sio mai ke contract ai fifine koe ni. Ai fifine koe ni na ni hango saini he aho nima, January, uafe, uataha. Koe tawe ne taha ai ke itali paanga e si kakai koe ni. He kopiane mawhileo? You're nothing but a scammer. Mo sio mai ki he kakai tonga. Mo sio mai ke contracti a kalia moi ofa. Hene u mea koe na hene kalia moi ofa. Mo sio mai ki he. Koe aho ni ma January u afe ua taha. Pea koe toko taha e na ne sai ni ko piane save. Ok koe ia piane save. Pako sekne cha e piane save. Ok koe ia. Pana ke sai ne contract koe ni. Pa moi kakai koe ni. He aho nima January u afe wa taha. Follow feke. Mo sio mai ko ne ki sekni chai a piane mawhileo ulu feke kai paanga New Zealand. Mo sio mai ke foi sekni cha. Vale fie poto, vale fie loea. Mo sio mai ke foi koe. A piane mawhileo. Ai fu ulu feke koe na fie pehe koe fu no koe fu pepe ke la watu ke kau tui mo kau mea ko na mo ngai fonua ko na mo pule angai tui mo kuini mo fa na mo mea ni take atu kakai ko ya fulu feke hau ko to ngai ho kakai ko ni na ke sai ni na contract mo ko he aho ni ma January wafi wataha ke paanga ni ma afe usio mai ko na ki seti form ai kalia mo ofa na tala
ke mouli mai paanga ni maafe ki loto, kai mau ha mo ni makilo. Kai koia? $500,000. O kai koia piane mafileo? He fulu feke kai paanga. Ta osi le vai, he ku hit up e ku peduis. Piane mafileo Ko kola tu ka pau ya tak pa tele ka piane mafileo. He feitu ko na taka nini. Feitu taki mai ka au ya ki me ke u le atu a hoku loto ko sipi ko ni ko piane mafileo. Ai pa tele ko na ungi tau he sipi ko ni ko piane mafileo sabe. Na aluatu ko na feinga atu ke ate niki tohi ke ave niki moko puna ko mo wako ko na katolika. Ko nga ke whakamatala atu au a history a piane mafileo. Ho mo tau sipi ko na mo sias katolika. Okay? Pako te lea ka koe piane mafileo save. Alo ko no mai ho mo nga mo fulo ngutu ko na hangai like big lip.